neizmjerno ponosna na svakog od nas. Bilo je tu još ljudi koji su prošli kroz ovaj skup i dali svoj doprinos. Nije nas malo. Ljudi izvan Doboja pitaju imate li vi ljude u Doboju ili su sve zombiji koji ne reaguju. Treba i organizatorima koji su počeli sa jednom Facebook stranicom poručiti. Ne treba odustati. Ljudima su ubili građansku hrabrost. U skupštinama se donose katastrofalne odluke u ime svih nas. Naša djeca odlaze u inostranstvo jer ovdje ne mogu naći prostor, svoje mjesto pod suncem. Moje dijete je otišlo u inostranstvo. Ako se ovako nastavi, i sva moja i vaša djeca će svoj komad sunca, svoj komad neba tražiti u inostranstvu. Ovdje smo sada svi kao obični građani. Ne govorimo kao političari. Govorimo iz vapaja, iz cipela majki, iz cipela očeva koji su se borili za Republiku Srpsku u ratu, a u miru su stigli do toga da je gube zbog ljudi koji ne misle dobro nikome od nas. I zato, evo, ja podržavam ovo što je Beli rekao. Doboj nije poznat po revolucionarnom duhu, ali ne znači da neće biti. Možda je ovaj današnji dan sada podsticaj da sljedeći skup bude masovan i da zaista kažemo stop tiraniji, da ljude koji su preuzeli odgovornost da zatraže da se smanje stope PDV-a na životne namirnice, jer prosječna porodica danas ne može opstati čak i ako rade dvoje. A znamo koliko ljudi ima sa jednim samozaposlenim ili čak nezaposlenim ljudima. Trebamo misliti na sve njih. Ja ću pozvati još neke od vas da kažu ovdje nešto kao građani, kao sugrađani. Evo, pozvaću našu Dijanu koja je rekla stop lošem činjenju kad je u pitanju Ozren i prirodni resursi. Borci sa Ozrena su odbranili trenutno situaciju koja je mogla da nas sve gurne niz liticu, niz ekološku liticu, da živimo u katastrofi umjesto da čuvamo naš Ozren. Dijana, hvala ti što si se zajedno sa svojim ljudima borila. Tamo gdje se boriti treba, svaki protest, kao što je Beli rekao, treba da nam bude šansa da dođemo tu i da govorimo. Hvala vam ljudi i hvala Dijana. Dobar dan. Prvo da kažem, ja nisam ovdje ispred partije, ja nisam član nijedne partije, nisam iz Doboja, živim u Doboju sa svojom porodicom, ja sam sa Ozrena i borim se za svoj Ozren. Isto tako se borim za Doboj zato što u Doboju žive moja djeca. I danas sutra će da žive moji unučići, ali ne žive ovdje samo moja djeca, ovdje žive i vaša djeca. Žive djeca i oni koji su se prodali partiji i koji ne misle na svoju porodicu. Nisam govornik, ne znam šta da vam kažem ovako, da vas motivišem, ali voljela bih da budu neki masovniji protesti i da se ljudi Doboja konačno probude. Hvala.